Makungiana la maichavisa baba. Makungiana la maichavisa baba. Abusheni vanhu hinkwenu rixini yokweswendlela nhlekani wa vandini ka yinu mina Tshungu MC la ka Tshungu MC channel so ni na ntlambi lani tinsimu ta vona leti nga sungula hi tona ti ri COVID-19 mara sweswi hi ri ka 2021 so ni na ntlambi la swo tala yi ta ti vulavulela hi yoxe mara hi ku ya hi ku tirha ntlambi va ri Alina Sithole ka album leyi va ri na Mponisi Apostle Church title hi chweni a hi twananeni mhani Alina Sithole minjhani njani okay mi nga xeweta vavoni ku nga ri mina ntsena na vayingiseri la ka Tshungu MC channel na mi xeweta vayingiseri hinkwenu aka channel leyiwani nga ka yona sweswi hi ri ndzeni ka yini ri na Tshungu mi ri minjhani hi vito ra Yesu no ni na ntlambi la ni na ntlambi lava va hi hlamusela hi rendzo ra vona ri ntsanana aka album leyi baby volume 2 ngoma leyi ka hi chayisa yi wela kwala yi na ti-track to fika 10 yi wela kwala ka album yale i volume 2 ya vona mhani Alina Sithole la ka Tshungu MC channel hi nga se ya kule mi nga rivali ku subscribe tlaka ni subscribe button kwalano ku endle ku na hina hi ta kula va kota ku hi recognize na ku loko hi uploada swin'wana swi kota ku hatla swi fikelela vanhu so ma nga byela la mhani Alina va ka hina se la ku pani jila ni va vitana hi leswa ka hina so ma nga byela la mhani Alina loko ni twe ngopfu ngoma leya ya COVID-19 hi wena ni tsakisa swinene ku tlula leto tala instrument ya ta leswi nga bisa so ntwe yi tsakisenyana swinene ngopfu loko ni ntlamba album leyi a ni hleketi yini kumbe xini lexi nga za xi endla ku mi ntlamba inani leyi hi ku hi le ka 20 or yi tlangu hi 2020 loko mi za mi hi tlamba mi nga hi hlamuselanyana switsongo mi tlhela mi hlamusela vayingiseri na vavoni loko ni ze ni yimbelela ngoma leyiwani ya COVID-19 ni yimbele mhaka ku va ku nghenela mavabyinyana lama a COVID-19 a nga coronavirus se ni twe ku feketela vanhu vo tala ngopfu a tin'wana le China ku fe vanhu vo tala lero ni twe ku vava swi nga se fika haleni tikweni ra haleni Limpopo se loko ta le Limpopo ni twe nga ku swilo swi serious ngopfu mavabyi lamani ya COVID-19 ku nga coronavirus se sweswiwani vayingiseri ni ta vula so ni ku mhaka ya COVID-19 yi serious ngopfu ku le ku fiweni ene loko ni langutile sweswi a ko yiwa a ndhaku ku yiwa mahlweni leswi ku za ni embarrassing ni vona ku faka vanhu ku ni twisa ku vava ni twa ni khumbeka ngopfu hi vanhu lava nga ku feni hi ku faka vanhu leswi vanhu va fisaka xiswona ni twa nga ku swo sungula a swi tshave swi va kona emisaveni ni twi nga ku sungula na ku va ni ku ni twisa timhaka ta ku kun'wana kona fanele ku hi famba kona hi va hi mbala timask ene i swin'wana loko hi swimba swa timask ni twa hi taleriwa mandla swi va ni bele swi la COVID-19 ku hi karhi loko mbala timask xikwembu a xi hi tweli vusiwana loko ku ri timhaka letiwani i ku dyoha ka hina hi ku ni twa vanhu va zame hi tindlela to tala va lava mimirhi va lava swilo hinkwaswo twa na madokodela na vona ma zamile hambi ri titinanga to ti ringetile na vaprofeta na vona va ringetile mara ni twi nga ku hava ku pfuneka se i tatisiwe ngoma leya COVID-19 ni yimbele timhaka ta ku a hi twisiseni ngopfu ku le ku fambiweni a ku yiwi ndhaku ene hi khe hi twisisa timhaka ta ku vudyoho bya hina ngopfu hi byo lebyi hi dlayisaka hi mhaka ku a hi fambangi hi ndlela ya xikwembu a hi xi hloniphangi xikwembu a hi xi tivangi tatisiwani mi kuma ku loko ku zama hi tindlela tin'wana tin'wana nga ku mavabyi lama un'wana ku mina ni swi kotisa leswi nga ku swi tivisa leswi swi ka swi nga pfuni nchumu a hi nge swi koti handle ka loko nga za hi hlonipha xikwembu lexi xi nga xona xi nga endla misava lexi tlhela xi endla na matilo ku hi kota ku famba henhla ka misava leyi va vana va xikwembu se ni twi nga ku hi teke ngopfu ntirho wa xikwembu hi veka emavokweni ya hina khangwa xikwembu vanhu va xikwembu wa vava ni le ku tweni ka ku vava ngopfu ku le ku fuweni ena ku tlheli undhaku sweswi ni twi nga ko nyanya ngopfu hi swo swi nga endla ku ze ni mbela risimu ra COVID-19 a hi swi tekeleni ngopfu nhlokweni hi mbala timaska hi hlamba mavoko loko ethekisini hi nga tshiki hi mbala timbala timaska hambileswi hi tale loko hi mbala loko ha taleni kwa sweswi a swi toloveleki hikuva hambi va ri vakokwani wa hina na vomhani wa hina va file a va zanga va mbala swilo leswiwani mara hina hi le ku swi mbaleni hi swo hi boha ku hi swi mbala kumbe xikombiso za hi xi hlonipha ya lexi i xirilo swinene ngopfu vayingiseni na va vona hi xirilo phela ku le ku fiweni lani
vhela loko munhu se a hleketa ku kahlekahle risimu leri a ri ro chavelela risimu leriwani i ro chavelela na ku ri twisa ku vava loko munhu o ri yingisela kahle a languta leswi ngwamela a chayina swi vavise ngopfu loko sa hi langutisa mabokisi hi 2020 lama a va ma humesa matele mi kuma ku vanhu vo cukuma vona a vo hoxi mabokisini a vo cukumetiwa magojini se a swi ni vavisa swi ni khumba a swi endla ku ni twa ku vava swinene ku mafele lamani mo sungula a misaveni ma tshama ma va kona se i mhaka yin'wana leyi ni twaku ku vava ngopfu sweswi ni la twa ku vava hi mhaka sweswi la sweswo nyana hi 2021 swi le ku nyanyeni ngopfu a swi tlhele ndzhaku se a ni ta vula ni ku yingiseli vanina ni kombela ku hi ti hlayisa swinene hi chava ngopfu mavabyi ya COVID-19 kun'wana na kun'wana ya kona a hi tisirheleli tlhe hi ti hlayisa hi swi tiva ku xitsongwatsongwana lexi xi powerful. Okay na swi twa man Alina Sithole xin'wana ni nga xi siya swi swa mina swi na fomula a ni tsale hansi ku ni sungula hi ni xi ya kwihi so loko ni sungule hi ku vutisa vito ra nghoma hi mhaka ku ni sungule hi ku chayisa nghoma vayingiseli ni twa nga ku a swi pfuni nchumu ku ni ku hi vulavula na ntlambi hi bula na ntlambi mi nga ti tivi na tinsimu ta kona that's why ni rhange ni chayisa nghoma swi tsanana mi twa ku va yimbelela leswo yini va yimbelela vunanga bya gospel se mara moni ku ni va nyika nkarhi va introduce ku hi vona mani va huma tikweni ra le kwihi ku ya mahlweni na gondo leri ra inani man Ellen hi ku ya hi laha ku tsariwini ku Alina Sithole a ni tivi ku hi swona leswi tirhaka pasini kumbexani ni navela ku vayingiseri na vavoni va tiva ku i mani hi vuenti Alina Sithole loyi namuntlha hi nga khoma cd ya vona laha hi vuenti hi mina Alina Sithole a tikweni hi huma a va chavani a tikweni la ka hina huma kona la Joni ni kumeka ni ri a Soweto Freedom Park van'wani vo tala hi vuenti va ni tiva hi Mani Thombeni loko vo tala va ni tiva hi Mani Thombeni swi nga va bayisa ngopfu ku twa ku Alina Sithole va i mani ivi loko vanhu van'wani loko se va karhi va ni vona a ka ti-WhatsApp va ku hi twisa loko va ku Alina Sithole loko hlamaleni mara loko se hi mi languta hi twa ku hi n'wina Mani Thombeni se hi vuenti ni Mani Thombeni ni kumeka a Freedom Park. Okay no na khesa na me ka rwa loko ni ku la ku jila na ko vitana leswa Mani Thombeni se no ni ko leswa Alina Sithole leswi mi nga swi tirhisala ka cd leswa swa le pasini leswi ri pasini a ni munhu swilo swa swo pa swi kumeka a pasini kati swa ni tirhise ngopfu pasi ku kun'wana loko ni nga ni famba na laha vo tisambro va lava ngopfu pasi se loko no ka munhu nga tirhisangi vito ra le pasini swi ta khufisa vanhu hayi no na mi twisisa ni vanhu va tirhisa mavito ya va mona ma-artist na mona ma inani so cd leyi na swi vona ku yi na 10 wa tinsimu aka 10 wa tinsimu leti hi ku angarhela kumbe hi ku komisa ku na mongo munhu nga kona lani leswi dyondzisaka na yini leswi vayingiseri va fanele ku swi twa leswi nga landzeni a hi nge hi mina a ni na yona album leyi no sungula ni yo ngheka YouTube ni vona kha ku interviewa Alina Sithole se a ni swi tivi ni yo twa ku na album leyi nga na 10 wa tinsimu track 1 a hi rivaleleni hosi ngikhalela kuwe se mara hi ku komisa leswi nga na ndzeni ka album ku na yini i swilo va nga ta hlangana swona not ngopfungopfu mavito ya tinsimu ku ma fambisa ku yini hi ku komisa mongo lowu mi nga wu tisa laha hi nga vulavuli ngopfu hi COVID-19 vito ra risimu leri hi vulavuli ngopfu hi rona mongo lowu nga kona la ka tinsimu leti leswi mi swi yiselaka vayingiseri na vavoni hi ku angarhela leswi nga kona la ndzeni ka album ku na rin'wana ni nga rimbela hi xizulu ra ku nkhalela kuwe a ni vula timhaka ta ku vanhu vo tala lava hlangana na swiphiqo kumbe ku tikeriwa emisaveni a va twisi ku loko vo rila ka xikwembu xi nga va pfuna mina ni vulavula ku laha namuntlha a ni tikeriwa ngopfu evuton'wini a ni nga tshembi ku ni nga hindza tindhawu leti a ni ri ka tona a swi rilisa a ni titwa ingaku ni wela ngopfu ka lova ke ku na xitswana na Zaro loko hi ya hlaya aka Bibele a ni ri xihlekisa a vanhwini mara hikuva ni va ni ti nyiketa mahlweni ka xikwembu loko ni yimbelisa ni ku ni khalela kuwe ni ku nyembezisane mihloti ya mina ni rilela aka wena xikwembu hi ku hi xona xikwembu lexi xi nga antswisaka swiyimo swa vanhu vo tala
vanhu vo tala va hlangana ku tikeriwa a va swi koti ku khongela emahlweni ka Xikwembu va kombela ka Xikwembu ku Xikwembu hi xona lexi kotaka ku yingisa swilo swa munhu xi tlhela xi n'wi nyika leswi a swi lavaka. Xikwembu lexi ni vulavulaka hi xona namuntlha hi risimu ra khalela kuwe xi ni endlele masingita lama vulavulaka eBibeleni. Van'wani vo tala a va ma tivi ku ma kona vo twisisa ku ma helela ndzeni ka Bibele a ma heleli ndzeni ka Bibele ma ha ri kona na sweswi masingita lamaya ma nga ntsena ku hi pfumela ka Xikwembu ku leswi hi swi lavaka hi ta swi kuma loko hi kombela ka Xikwembu tani kombela ka munhu. Se i ngopfungopfu leswi nga endlaka ndzhani ni risimu ra ku khalela kuwe. Ni khumbiwe ngopfu hi marito man'wani vanhu ti-artist to tala ti hlangana na swona ma vona ku tikeriwa aka vutomi na leswi tsandzisaka ku ya mahlweni ti-artist to tala ti sorry ku mi disturba ku ya mahlweni mi hlamusela mongo wa swin'wana twa marito lama ni challenge loko mi endla album leyi yi nga ya 2 na kusukela ka leyo sungula mi hlangane na mintlhontlho muni leswi a swi tikomba ingaku swi nga swi kha swi lava ku mi tikisela ku mi twa ingaku album mi nga yi lava ku yi humesa kumbe mi vi na ku oloveriwa ngopfu muni ka ku mi twa album yi flowi ku yi huma kumbe ku vi na ku tikeriwa njhani? Loko ni humese album leyiwani tindhawu leti rumaka tona ni ri ku oloveriweni sweswiwani leswi endlaka ku ni va na hlohlotelo ku na lavan'wanyani loko va ri pfumeli ka Xikwembu va nga give up loko va ha ri ku tikeriweni ku Xikwembu lexi a xi twi xi nge tsandzeki ku twa xi koti ku endla wena xi rhanga endla ndlela nga tsindza ku twa na la nga endla matihlo nga tsindza ku vona na. Se munhu un'wana na un'wana la a nga tinyiketa emahlweni ka Xikwembu ni nga vula ku a heni ha tinyiketa emahlweni ka Xikwembu sweswi hikuva Xikwembu xi kwatile ku hi vona ku Xikwembu lexiwani xi nge swi koti ku hi endlela hinkwaswo leswi hi swi lavaka. Mina ni nga eli na Sithole xi ni endleli masingita lamakulu ni twa ku ri hlohlotelo wa ku ni nga byela van'wanyani ku na van'wanyani va nga hindza ka tindhawu leti va nga ka tona kambe loko vo pfumela ka Xikwembu van'wani va twa ingaku va nge hindzi va nga endla swi leswi chavisa. Ni vulavula ku ri namuntlha ku ri na eli na Sithole laha ni nga vona ni twa ni ri kahle ngopfu hi timhaka ta ku ni pfumeli ka Kreste hi ku hetiseka. No, na khensa mani Ali na Sithole la ku jila mani tolovela na khensa mani Ali na Sithole ya na mitwa swinene na mitwa i swilo leswi swi chavelelaka vanhu vo tala swi nga endla loko mitwa va pfa va ngheni rito ra Xikwembu i mhani mfundhisi i vula swi twa ku se va dumula va ngheni swinene ngose nchalo no va yimisa mara no na khensa hi ku va le ku ni tshemba ku va yingiseni na va voni na vo va ta va kha va chaveleleka va swi tiva ku swilo leswi va twanga ku swi olovi vanhu that's a ni nave ngopfu ku mi va byela ku i xini lexi nga na swi tiva ku swi nge tsali swi nga va kona leswi nga mi tikisela ku loko se mi kha mi endla album leyi xi nga va mara xi ri kona lexi a xi mi tikiseli mi za mi lava nkarhi wun'wani mi twa ingaku yi nga hela yi nga humangi kumbe swin'wana xi nga xi va xi vi kona mara mina loko ni endla album leyiwani loko no vula ku album leyi ni yimbelele hi siku rin'we hi ku twa ku vava na hlohlotelo wa ku twa ku vava ku misava ya Xikwembu yi le ku heleni a ni vanhu va swi teke enhlokweni leyi yi mi oloverile ni yimbelele hi siku rin'we hikuva a ni na hlohlotelo ku ni twa ku vaviseka leswi humelelaka na ku vana va Xikwembu a va pfumeli ka Xikwembu mi vana va Xikwembu hinkwenu la mi nga la misaveni pfumelani ka Xikwembu mi ta kota ku vona ku Xikwembu i ncini va ta nga xi tiveki vo tala va xi tivi Xikwembu wo twa ku Xikwembu a xi kona u hefemula hi moya wa mani. Okay, mani alile mani mfundhisi mani alile okay yi famba njhani album hi ku as yi humile and yi hume 2020 ya yi hume 2020 sweswi 2021 ku nga February kambe ti nga namuntlha i ti 1 ta February namuntlha hi le ku endleka interview leyi ku ri ti 1 ta February a hi swi tivi ku n'wini ta hlangana yo rini mara namuntlha loko hi endla interview leyi a ku ri ti 1 ta February se yi famba njhani sweswi kusuka siku leri mi nga yi humesa hi ro mi yi humese hi tingani date ya 3 a yi tsariwangi laha ku tsariwa ku lembe hi December yi humese hi December siku a raha mtsalewangi yi hume December hi ti 20 ta December se kusuka hi ti 20 ta December ku ta fika namuntlha ku nga 2021 hi ti 1 ta January hi ku xavisa yi le ku fambeni njhani?
ni twa yi famba ni twa vanhu va yi tsakela swinene ngopfu va tsakela COVID-19 na Nyembezi Zame Musule Huwe ti va khoma ngopfu kahle tinghoma letiwani ni twa na loko ti ka ti chaya ni kuma munhu a kha ni nghenisa mahloko ku komba ku swilo swa ku fambela wa swi twisisa ku COVID-19 ya dlaya se i mhaka ni twisisa ngoma leyiwani va ti twisisa ngopfu vanhu ku ti chaya hayi loko yo ze chaya munhu vheta ku nyikeni yona se ka ti-interview ta ti-radio mi yile kwini kwini ni loyi a si xin'we ntsena yona yi va khoma njhani kwini a swi xiko a va yi chayisa ngopfu nkarhi wo tala ku hi tiri ku chayela mukaka va ni fonela hi vo 8 va ku hi teto tinghoma ta n'wina hayi vanhu hayi va lava va tikumuma kwini ku ra kona va yingisele va voni ku hi nga mi byeli ngopfu data ha to mi tisela swo tala a ha ri na Mhani Alina Sithole la ka Tshungu MC mi nga rivali ku subscribe ku endlela ku hi ta kula na hina na vo va kota ku kula tin'wana ta tinsimu ta vona hi ta ti chela kwala ka channel se loko vayingiseri va mi lava va mi kuma kwihi mi na swona hi ku komisa ni masiku lama ku na ti-social media ku na ti-Facebook ku na ti-WhatsApp ku na swiyini mi kumeka ngopfu kwihi ka swona a ni nga se nghena ka swilo swo tala loko vanhu va ni lava a vo kuma ku loko n'wana a xavi CD leyi n'wana a yi lava va tirhisa tinambara ta tinumber phone no tinumber phone hi leti ti nga tsariwa laha hansi leti nga tsariwa kwala hansi ka xikirini loko mi va lava ma va fona ti na WhatsApp ti na yona okay tinambara leti ti ri ti na WhatsApp swi vula ku ma va hlamula ni le ka yona ni nga ta biwa hi vayingiseli a ni chava ngopfu ku dya ngopfu karhi ni tirhe ngopfu na vo Matanzwa na Joyce Maringa Joyce Maringa okay na vo mani van'wana hi vona ntsena so studio ku tirhixale kwihi hi nga ta buwa loko hi nga vutisi maviti ma studio leswi studio tesi xa Bone oh Magoda Music Production. Oh, okay. No vayingiseli a mi ri na Tshungu MC na Mhani Alina Sithole as ni voleni ku a ni lavi ku hi dya nkarhi wo tala hi nga ta mi hetela ngopfu data tinsimu ta vo mi ta tikuma kwala hi tata na tin'wana hi ta va hi kha hi endla ti-interview loko hi lava ku mi tikisa swin'wana ku ya mahlweni swo tala kumani CD ma va fonela ka nambara ya leyi nga yi tsala hansi ma va WhatsApp swin'wana na swin'wana ta mi kha mi swi kuma kwalano mi va fonela loko mi lava tinsimu ta vona va mi ta vona ku mi ta hlanganisa ku yini ku mi tikuma mi kumeni tinsimu nkarhi wun'wani mi nga tshuka mi va sendela mali va mi sendela ka WhatsApp swi ya n'wi ku mi ta swi lavisa ku yini na le Limpopo ti kona ti-CD kwala Gauteng ti kona eze sweswi hi ri la Freedom Park a Siyaya swi vula ku swi nge fambeki na le vo Pitori swi nga fika hinkwako ti nga fika mara fonela ni vona vinyi va CD mi tihlanganisa na vona hi vo va nga ta mi byela ku mi ti komisa ku yini loko a ri mina xa mina i ntalo wa vanhu mi khensini Mhani Alina hi swona China,